ukuthi ngoba umfana ngizothi uphathwe umkhuhlane ngase ngibona ukuthi hayi angidlule ngimbone ukuze ngikwazi nokuyibonela ukuthi hayi angikubi unjani ngaphi unakhohlwa sengipha impahla wazi impahla zebusika lezi unazo mama nqulu ngolanga ngicela mali mona la ituzana bana ngikuthi makheza thena isikhathi akunazo namhlanje mama beyingane kuyenzeka ngoba efuna ukuyibonela wena nje abhelethe ingane yakho uyashisa njani yabona usemthama kashisi ihlathi ziyabanda ngijintile ngazizwa igama lakhe lithi Mvelo lo mfana ngamqamba ngabe unina engiyotha lapha efonini ama-message ngaze ngambloka uyabona seyothetwa lo mfana kazana uMvelo wathi ngisasukile uyabona ngoba unina ngangikade ngamgcina ngafonela udade wabo bathi umntwana usefikile emhlabeni njengoba sefikile umntwana emhlabeni bathi bethi-ke sicela ukuthi umqambe umethe igama ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi vele ngangingekho nice uyabona kodwa ngangibona ukuthi kuyaphoqa ukuthi ingane yami ngiyinike igama futhi akufuneki ngiyinike igama elibi isikhathi esiningi iy'ngane zami ngiyiqamba amagama athinta uNkulunkulu phakathi kodwa kimi ngizovela kule nyanga ezoqala ngizohlawula umfana ngizohlawula ngenkade yonke into yakhe bese ngiyamthatha eyobusa imbuzi ekhishini okwamanje uzapho aqina wendoda unankinga akusenankinga manje uzenza umuntu olungile namhlanje okay mangiqeda ukumhlawula ngicabanga ukuthi lapho ngibe ngilungisela sebefikile amavukane ngo-2010 ohlupheke nokhuzana nomfesi emnyama kwabhuduzela kwathiwa balingisa imigqumeni nani so ukuze nami ngingene endimeni angisukelele umuntu owaziwayo kodwa obukeleka phansi emculweni kaMaskandi u-Ali